सो आज तुम्ही PWD मिनिस्टराक मेळपाक आयिल्ले. सो तुमचो इश्यू कितें आशिल्लो आनी कितें उलोवप जालें? मेन इश्यू हा तो बॅनियन ट्री तुजे पळय एअरपोर्ट रोडार आहा दाबोली मोर देन 100 years ओल्ड. ते सांबाळपाक आमी मिनिस्टराचो अपॉइंटमेंट घेतला आनी त्याने एग्री केला की तो इंजिनियराक आपयतलो PWD इंजिनियराक आपयतलो आनी जे भाशेन सांबाळपाक जाय तें झाड पॉसिबल जाल्यार तो सांबाळटलो. कित्याक थिंगा सायडीक जागो आहा, नेवल डिपो आहा, थिंगा जायतो जागो आहा थिंगा नेवल डिपोचो. मातशें कंपाऊंड तेंचे मातशें बँड करून तो रस्तो ते सायडीन व्हरपाक जाता अरावंड बॅनियन ट्री. कित्याक हेजे फाटी गुवाहाटी कॉनॉट प्लेस बॅनियन ट्री व्हडले 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 100-200 वर्सांचे रूख सांबाळल्या. कित्याक मातशें रिअलायन करून फ्लायओव्हर रिअलायन करून रस्ते सांबाळूंक जाता. आतां हेजी परत दोन गोश्टी आहा. एक ती आमचे हे बॅनियन ट्री आतां फाटीं तर तुमी पळयल्यार स्टार्टिंगेच आमचें बॅनियन ट्री गेलें, मागीर वडा कडेन पुर्वरी तें आमचें बॅनियन ट्री गेलें. आतां आमकां नाका हे तिसरी आनी फुडली बॅनियन ट्री ऑर नेटीव ट्रीज पळय आहा ती आमची हाल्ली हेरिटेज ट्री ती आमकां सांबाळूंक जाय. देखून आमी हे मेमोरंडम दिला आयज गोवा ग्रीन ब्रिगेडान की ही पळय आमची हेरिटेज झाडां आहा ती सांबाळपाक एक पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉंग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क सरकारान काडूंक जाय. सो दॅट दीस डेव्हलपमेंट इज अराउंड द ट्रीज and not by cutting the trees. We are not against development, but development has to be sustainable and without destroying the environment. Because banyan tree is a rich biodiversity hotspot. There are tukdi asta, butterflies, insects, ants. Then there are other reptiles. So we have to preserve all these. All these creatures have a right to live, not only human beings. तांकांय हक्क रावपाक. Because आम्ही सांगला मिनिस्टर आम्ही गोवा ग्रीन ब्रिगेड मेंबर्स ऑल ऑफ us are willing to give inputs to devise this strategy to ensure that we don't lose the green cover. Already आम्ही more than 630 trees are lost on Purvari elevated corridors. So this should not happen. जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट दिवचे न्ही फुडें सरकारान हे गव्हर्नमेंट हॅज टू टेक इन टू अकाउंट दीस प्रेझन्स ऑफ दीस नेटिव्ह ट्रीज इज कशें सांबाळपाचें. ते पयले कॉन्ट्रॅक्ट दी मागीर ची गाडी तिंगा झाडां आहा मरे ते कातरून उडय म्हणजे कितें तुजे पॉलिसीनीच ना तुमकां पॉलिसीच ना. यू डोंट हॅव एनी फोरसायट देर इज नो विजन टू सेव द ट्रीज. सो गोवा इज फास्ट लुजिंग ग्रीन कवर. ही तर झाडां सांबाळूंक जाय जाल्यार द गव्हर्नमेंट हॅज टू डिवायज अ लॉंग टर्म स्ट्रॅटेजी ए लॉंग टर्म प्लॅन दॅट बिफोर यू गिव अ कॉन्ट्रॅक्ट टू अ कॉन्ट्रॅक्टर टू कंस्ट्रक्ट अ रोड और एक्सपांड अ रोड trees are taken into consideration. Trees are important, there is value for trees, environmental value. So that has to be taken into consideration. The environmental cost has to be taken into consideration. Wherever it's not possible to to save a tree, then the tree should be transplanted. So that has been our request, and minister has agreed that he will take us into consideration in devising this policy. That is our demand. That Goa has to have a long-term policy. Goa should be ahead of others. If Guwahati can do, why can't Goa do? If Delhi can do, why can't Goa do? We can do it and we can also save trees. Because Goa has been at the forefront of the environmental movement in India. And we have already the matter is in the High Court. The High Court has already seized this matter regarding Siroli tree cutting. 31 trees were cut in Siroli, in Amarastali, without permission, nothing. Age-old trees, 100, 200-year-old trees were cut. So that is why now the High Court has asked us to give inputs on how to save these trees which are coming on the roadside. So we need road expansion. We need elevated corridors or flyovers, but how to design them without cutting the trees. That is the main focus of today's discussion, and that is the minister has been kind enough, Mr. Digambar Kamath, to agree to us, and he said he will consult us before taking any drastic step of cutting this banyan tree. तुम्ही म्हणलं शिफ्टिंग ऑफ ट्रीज इन फायनल केस जर कांयच जायना जाल्यार शिफ्टिंग ऑफ ट्रीज बट वी हॅव अ रिसंट एक्झाम्पल ऑफ सांतिनेज बॅनियन ट्री. ते शिफ्ट केले पूण ते जालें ना बिकॉज वी डोंट हॅव द एक्सपर्टीज. जे पळय शिफ्ट करता न्ही तेका पयले पळय झाड काडटाले लॉट ऑफ केअर इज रिक्वायर्ड. यू डोंट डॅमेज द ट्री. सांतिनेज झाडां कितें केलें बॅनियन ट्री कुडके केले मरे तेजे एक पीस सरूंक जाय न्ही. यू नीड इक्विपमेंट. Goa doesn't have that equipment. You need poklin. You can't use ordinary cranes. Poklin is massive poklin. We have tried in Aramol also. In COVID time, 2019, 2020, we tried. That also did not succeed because the banyan tree is very huge. वडा कोण कितें जालें पोरवरी कळ्ळें कुडके केले तेजे मेले.
आता हुई झाड. So we need to save the tree, do it scientifically, so that whenever we are doing translocation, they scientifically go so that the tree doesn't die. As a last resort. Translocation is a last resort because the survival rate is very low. So it is almost like saying, okay, that's a dance. Policy. So Sustainable. yeah. So now we have requested Mr. Government to include in every contract that they're going to issue that saving of trees along the roadside has to be taken into consideration while giving the contract to a contractor. So the contractor झाड कापते का ते निमणे चिंता झाडाची पहिले रस्ते बांधपाची चिंता मागीर झाडाची चिंता. तुम्ही पळयतात GNH. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड.